teman-teman, kakak lagi ada di kebun nih. Yuk kita cari mainan lagi ya teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa aja ya di sini ya. Let's go, kita cari mainan. Wah, apa itu? Kakak mendapat mainan nih teman-teman. Mendapat mainan mobil Tayo warna merah sama warna biru. Wih, keren. Kita taruh dulu di sini teman-teman. Kita cari lagi mainan yang banyak. Let's go teman-teman. Ada di mana lagi ya? Wah, apa ini? Kakak mendapat mainan lagi nih. Mendapat mainan ondel-ondel ada di ranting pohon nih teman-teman. Wow, kita selamatin lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita cari lagi mainan. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari di ranting pohon lagi teman-teman. Masih ada gak ya? Wow, kakak menemukan lagi nih teman-teman. Menemukan ondel-ondel lagi nih. Wis, keren. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi mainan yang banyak. Let's go teman-teman. Ada di mana lagi ya? Wow, ada lagi nih teman-teman. Kakak mendapat mainan ondel-ondel Betawi. Wis, keren. Dapat sepasang nih teman-teman. Oke, kita selamatin lagi teman-teman di sini. Wow, sudah banyak nih mainan nih. Oke, kita cari lagi. Coba kita cari ke sini teman-teman. Ada gak ya teman-teman? Wow, apa itu? Kakak mendapat mainan lagi nih teman-teman. Mainan mobil Tayo warna hijau dan warna kuning. Wis, mantul teman-teman. Kita ambil dulu. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sudah banyak nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.